so kon pon pe yu waun ki sanan kan kolukan konana lang konan kanyeko waw chorol ong sakal machain kopna karyam kopna speaker and legislature sound kopung labalabakan nan panyen chia momot so government o John Paul pe yun sak pachawan ko kuran karas ong nan sakal machay mga ranot ngay sarli Nicolas meban pachawan kalele ko kurakan autaben sapal machay mga ranot o iya cara laben sapal machay rongkan kayo Kopurpurto terpaturation and railakan me pacho mastikan pompe. Koryao, men kapasa me pit toka insinasilen kabinsalet so mga COVID saktuaw. Kasulo, kawapan ran and liberation day te may mau and bar yakutunya isakayo o katayo sa kulmachain ran masanlangan pompe. Rong sang kolonya win ponpe. Palian rong nan sabal machay retion ponpe. Pachawana letire rong. Me kasaleta me kawana wan repatriation. Takapropurto na railakan. Me pachpacho naslikan ponpe. Pachawan yawiyan. Ni chun riya isakaso par riya kutriya isakayo. Iray laramas me peti. Pil pacho sampuan. O iray laramas tokaman. Iray bukas pil pachawan. Haray chungal to kan sila silo pachuan quarantine rano sunan wen kwam mon haray pacho to pompe. Nintuan tama sansal may iray naramas nepan peti ang pompe. Iray naramas lima o sang robot me pachota sang palima kan pachuan na pali kapinsalet. Te soma ko bitay saktuaw na wen kwam. Kasaletan na sang nukasaw teteskan. Me pachawan uyang railer nan wen kwam kasalitan me railer ramas paman me katiyaraktar me chungalen kumasan COVID saktuaw o me limman me tanay rail pachong railakan me nyayar masan COVID saktuaw. Enpil pachawan sansan me railer ramas bukas koros socho yang pachawalong nan quarantine en kwam o rail pachawalong nan wasana isolation en kwam. O pilsoto yang pachoto ponpe. Iray laramas toka mancha me peti yang ponpe. Rapil pacholong na meme o quarantine ranisu o pachawana letes tokasaw en COVID saktuaw. O pilpito isangin nanwasan quarantine ni July tayo en barya katruya isakayo. En pilpachawan sansal me eo sampir kan pachawan peti yang wain ponpe ni Julai saglumau o eo bilpan pachawan peti ne Julai riya saglumau en par ya betriya sakeo o bilpan pachawan itawen kasantikan nakin pachawan nyawi an sawaj Ponpe COVID saktuwa task force pilmen sakarpita me sangli Ponpe government pachawan kau nabatar wasan quarantine Ponpe kachino nabataran kachkilongato irailakan me changala nan saplikikan Irailakan pan pacholong ato, pan taur kasantikan sang Ponpe State COVID, saktuaw task force o kasantikan pan itawen ang kopnan Ponpe at malkolo the Declaration of Constitutional Executive Order. Ponpe State COVID saktuaw task force pan pachawan ewang FSM COVID saktuaw task force o nuyatokan mepit kapurpurlong aton men Ponpe kan me changalang wendigikan. Irailakan me onabatar pacholong ato. Ponpe nananane o teta tarawan sarabagat qualified entry. Nanan kampang rason mga website o katarang chairman and Ponpe COVID saktuaw task force Dr. Raleigh Chin ni email rjim@fsml.fm. Memnya kay naman kalalabak komkachin tabajawan akar Nanbang telefon seluruh yaw saro silisa kayo saratuaw te seluruh yaw saro silisa kono limay sa kriyaw. Pariyawan sa palmachay mga ranwach yay palimakan pachawan apalito kayo sila ngunian kapinsalet sa mga COVID saktuaw men pachawan sa maraway bakan may railakan makakayarkach kita pachawan to kayo sila en kapinsalet sa mga COVID saktuaw. Sang paray sa kwaluga chotaan pilbachawan sansal. May ray niyakan medisinian so chokak niyang
Coach ke tabachuana le token sila silwat. Token sila kabin sale ta sa mga COVID saktuwa kun pachota publical Pelbalian Monunian Pompeo na dispensaryan kolonya. Pelian publical kun pachuan rechtak lok kwan sang let lok mamin sauchip sang niyaut lenyalan. Koros memen yang coach kita pachuan token sila kabin sale ta sa mga COVID saktuwa kanu tanot anane o teta tarapwe monto kapan pachota. Token sila kabin sale ta sa mga COVID saktuwa watch kun pachoyang uyawan pa o en pilbachawan sansal meran wat kecai sabalman ko uniyan sila sa riyaw matal na vaccine o chansan ang matal na vaccine kan pachota papriyaw nan redan ran riyay sa kwalunan punga o chansan kan pachota pakeucha sang nikawetan palyan US Central for Disease Control uniyan sila sa kabinsaleta sa mga COVID-19 Socha kapar o apal barora baspacho ni percent tuwaisak panyo poncheo. Nan robot magun pachota sang Pelian Pompey State Vaccine Administration. Kasaleta melalata ni July Surya Kutriya isak eo. Iray na ramasan Pompey kan mapachkiyar tabachawan tokan. Sila kabinsaleta so mga COVID isak tuwaw. Iray lakan nakanagalarto sila and motor na iray laramas nem wanakat tapke isman o irailakan san kanagalat ka sila and chansan irailarawas kuyakat silubo kay F1 Ranwat Pompey kachin sapalman ko wunian materna walikat silubo kay o chansan kit lima ko wali sa kriyaw kasiluan sapalman siya irongan ranwat siya ranan may deliberation day yakut riyay sakayo. Pelian wrong nan saban machay region Pompey pachawan alatire wrong nakasalita. Me pan watch yakut riyay sakayo when Pompey pan kawawi ranan may deliberation day. Nintuan tama sansan masawan programa kan nakun pachawan muyaw yang kawapan ran and liberation day ka may metwa cha matong kan nan punganway kanan Pompey pan pachawan muyawi. En pilbacawan sansan may railakan mekan yang ya saun matong saun apali kamatong ke saun kawai kakan pilpananane kanakela haray chungal token silasin en kabinsalet ke saun mga COVID saktual puirailan kap yang pacang kamatong kan mekan pacawan munyawi ang kawapan ranen may riyakit riyay sakeo. O en pilbacawan sansal makasarawi en chapiata matongkan en parwaj pan pacawan muyawi ni chulay isak riyaw riyakit riyay sakeo. O kain saklan sabal machay rongan ranwat yay ran masanlangan Pompey. O malangal pan paspacha ni PJ point kulak 12 minutes isak limaw na maisa mulay pan pacapacha ni Pitch riyaw point chiso kulak riyaw minute pa isak limaw tauli umurain sawas o malangal pan pacapacha ni PJ point limaw kulak limaw minute lima isak limaw ni sauchik. Ran mo chan paspacho palimasa ni nat isak lele isak limaw iloklukin tayo na paspacha ni Pitch payo limaw pan tabokin yang aku marmarakan ko chawo pan kap miyak minan sapat. Nin sauchik niala nang pan paspacha ng pungan pali masa o balyapang ni nate isak lele isak limaw iloklukin tayo na pan paspacha ni Pitch payo limaw pan tabokin yang aku marmarakan ko chawo. Ran ko na pan paspacha ng pungan pali ay ropal masa ni nate isak lele isak limaw iloklukin tayo na pan paspacha ni Pitch payo wano pan tabokin yang aku marmarakan ko chawo. Walang lamuran na yung baspacha ni tigar wali sak limaw, walang lamuran ranwat baspacha ni tigar isak limaw. Wang kachaw mamorati nan raya na warya isak tayo baspacha ni insis 0.0 o wang sasongan kachaw mamorati na isang pumwat baspacha ni insis riyaw po isak. Pompey pan rasang kachpin kulak 1 minute pa isak limaw ni sauchit o pan prong salam kachpin kulak 1 minute isak limaw naman sa kanlakaw. Ngayon ko yung matyakan
autaran sa pagmachay rongan ranwat, palanganan kumuran chorus o kasaleri.